Ndeto ingi nandi atongeria baekuru kumantere tatigani bonanitie kurega kunganiro ko kumania na kiria bakuga arwirite bya gavana Kawira Mwangaza na Mithika Linturi batejaniritie ria mutigania kagita kagutwa nini bao kure netwetete kuroba bogita Mithika na Kawira babate kujukia nini bao kumantere yu netara tukutarirwa ni mukiri wa Mithika. Batongeretwe inkathe munini o gavana kaunti Meru Lucy Ntotio kurubaba wandie karamati ganisti bonanetie kuria kwanirwa ko ibaileke baraba kuromba itikio gavana bwa kaunti Meru usala nini bao kumantere inge batu iboronere imokui botaronere batu atokolokwa katochunwa ite o mwe korwa atochuna onge nwe atochuna oteno akwenda twethera turitue tochunwa ite bionde batu tiane loito tari otheri lentora buthe makosa na buthe malalao aeta koyokera imenti na rera komenya imenti tayari na greito rera komenya tayari imenti na Kawira rera komenya imenti tayari na seneta ogweta seneta Kadhuri lakini atokelia teke umangala imenti renge na iko tokwera ngabana greito please akia ko buthe bra lentora butherie akaolo itiania na torikana nenya sana nonto ninge batu twakelo ingaba ninga ni ilentore paso gato kelo Kawira nonto nya Kawira auriera ni meti embe konende batu anko bwere goro twanya ndo baba ome toke akora kwale lebo bwaya to support kengangi ni genda atokere nya mono tontosio motiane ya batu toke akomotare batu tiane totara Lucy nayo kete kanya ka kuringira gavana Kiraito Murungi na munini weta Titus Ntotio ndebe ke kuthurwa kwa uria yaeleke thurano netwetete na twenjire ndowe na bwethetie manto amainge na mbwire kinya muntu eta kore maloire kathira kia muloi kontuko emwe tamwe utaweta ka step by step kenda ko thiria munda mweni kanya kange ikenda kaomba kuthiria muloi ko yoyo awe na narauire atiri pomwane na heshima pomwane na heshima noe towe na totierie akaikirwa na akaomba kuwithia ngwiyu negitenere aritoba phone 1 baitete na mbere unkuma chukuru irombare Lucy kiria ciari bonde kinya mwana ora muciari ateno we sorry mbasari ike ya na chiena wakana thre itere yanwa nao ya inyakanto kanini ke mwana chukuru ndi kithomo ikyo kiana na kianke na itonga mwana ake akuthoma thine kuthira arethere mwana nu no kukana no amuntungi thinera eke akwebelwa nturene loito tabwa ndabwera bwe community bwalelanie kinyathere mwana ora wa muciari urate kwichombe yo ni borite nya muntu 50 10 wone mwana bwete bwelenge principal bomwire mwana wetu ri kaugumende school ngai akaringira kya mambere bonge mbwire kwiana barabe na twananja twana iketharimo tebuloi kinya mwana akethera akawithirie makosa muciari amukamata nayo kiakana kara ati wako mwana ete chukuru iro twakuria mongo yetu no ntoiru are ukethera ana beto bakathoma itwethera twena itharimo bibi ingi nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika.